Lakhi jana long inu da bang phi ame thang pran che endet Lunsepi Soshi Kalahan se piaphan Assam Jatiyawadi Yuva Chatra Parishad Karbi Anglong aro hin pen karchupon Hamre Numtili Baptist Church Ningkan Pharu ke pleng mate Centenary Jubilee Katalon Nini Abaha Katalon Kapangcheng Nangli tumaphan isi birta kimi job card pen Aadhaar card link aphan arni ki pabathu Video Lumbajong Development Block manja angkang kedo job card holder atuman Aadhaar card cheponra matijong ni phai khri siangbong seeding mate link asai ke claim don eja phan Lumbajong Development Block video hin pen pachini ponthu jongsi job card pen Aadhaar card seeding mate link asai claim don de pulote MGN REGA asai chongda dunlong le detpo lapen NSAP mate National Social Assistance Program along amen ke do tum ana phan sitame Aadhaar along seeding don eja phansi video Lumbajong Development Block hin pen pachini ponthu job card pen Aadhaar seeding mate link asai ke claim dam nang jadim lake manja Development Block asai hemalong Kardom Pini Adap Abirta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nanarju ikta birtang ton pen Pokajan Police Station angkang Lakhijan dimro lang solong inu bang phu chekok thadet pusi birta long dun birta kelong dun ateng ke Lakhijan dimro lang solong ke do inut pinso sanjay selek sala arta ningkaning koira ke thom amethang chekok thadet pusi police atum pachini Bukajan Police atum adiman palisi kititanga bangar pum endamsi ni phai kebar ni adap ansi dipu postmortem aphan ponji pusi pachini pon Sanjay selek sala kupia posi kachekok thalone nona koke alam klar dak chini pon pilang lapena hema sora tumpenta than pachini thek thelang postmortem ang thek kelong aphi ansi chini pon po halapu pinang cherok doga tumpen pinang anjir kiding penlo bokajan taisi subdivision apotsi angkang theta napotsi postmortem aphana kisung dokok tuti asi bokajan long prabjin pen isi postmortem aphana warsa pi ponasonte mesenji puta pachini Kalipure dipuan si Chiponang kok titi lata apora teng pen pacheton dun thek the pute arni sian inghong nang kok titi puta pachini pontu Bugajan pen ananterang Karbi Anglong live Man peng kachipi hello munirang bong pir thelong ning kang samnai anparta ning kaparung pon ang theglo la sonsi kedam tang matijong ni phai sir kebarni AJYCP Karbi Anglong aro tumpen patir pi ponsi Karbi Anglong sorlong bong pen abarim lunsepi Soshikala hansepi aphan man peng pen karchu pon Karbi Anglong sorlong bong pen most senior artist mate lunsepi Soshikala hansepi aphan kedam tang matijong ni phai sir kebarni dipurong supi amethanga hemalong Assam Jatiyawadi Yuva Chatra Parishad Karbi Anglong aro hin pen chepatir pi ponsi lunsepi Soshikala hansepi aphan Karbi poho Assamese gamusa lapen japi anparta man patra lo thui pen karchu padopo Kardom Karbi Anglong live kelang rap tuno pinin tum Karbi Anglong live pen ladak difurong sepi jasemet elitum kaching honai lunsepi Soshikala hansepi alangli hempini okhom jatiyo heri okhom jatiyawadi labangso Yuva Chatra Parishad hin pen Karbi Anglong president dolo advisor pen chenglok Karbi Anglong unit bukajan unit pen difu unit tumta dolo teoloke yat ahi iman duror pa teoloke yat ahi Soshikala baidok teoloke সম্পন্ন জনাইছে আৰু ইয়াৰ কথা আমি কিছু কথা আমি জানিব বিচাৰিম নমস্কাৰ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ আজি স্বনামধন্য তথা কণ্ঠশিল্পী শশীকলা বাইদেউৰ ঘৰত আমাৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে প্ৰমুখ কৰি পেলাই উপদেষ্টাসকলে আজি জিলাখনৰ প্ৰমুখ বিষয়ববীয়াসকল আহি পেলাই শশীকলা বাইদেউক এখনি বিশেষ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ এটি জাপিয়ে হেতি ফুলাম চাদৰ গামোচাই তথা পহুৱে হেতি তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি পেলাই তেখেতৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই পেলাই আমি নিজকে ধন্য তথা আজি মনত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ Lunsepi Soshikala hansepi alangli chukedam tang Guwahati rong supialong all Assam Borgit Sanmilan along alangli inut Karbi akhai sorlong bong pen kechengsi Assamese abarim nai traditional Borgit alunjir kilundun abangphi iglo lapen non kewang jimati jongni phai koyarni majuri along stame alangli phan Borgit kilundun ji aphan chopha luthui nangpale Pini Okhom Jatiyawadi labangso Yuva Parishad hin penali fan labangso nong e nang pajir labangso puthak kosono
nili bangke laan bangke matha un alam lo yo mane alang li tumle nili phan la po anje nai ching hon nai che matha pon la so jo ne lang tum apang de nili ga he du me pipik lo age ningi ta ningi uda tek thida lo yo ningi rong lo ada lo hedi ta me alang li tum an su se la so জাতীয় পৰীক্ষাত হেদি আন সুসে পাথে নাং পাদিং নাং লাহি দুনি নিলি পিদুনি লো নিউজ রিপোর্ট বিক্রম তেরন কার্বি আংলং লাইভ আমার জীবন আদবাই কিনাং জি আতমাফান ইসি বিরটা কেমি বাংস আদবাই নন কে কার্বি আংলং পেন ওয়েস্ট কার্বি আংলং লং সেটামি লং পনিক জি লাপেন আন পার্টা নাংলিনা হক দামদে হেম তদলুন পেন নাংলি হেম আন নাংকে পাথন কক মাটি হোম ডেলিভারি আওয়ার সাইসে তামি do ikji lasi humri ignon amar jiwan nilimen ke robert dengti nili ke do dak long re terang rong veskar biang long lo la nili ke so sambang ke thyroid ta do lo ke high pressure ta do ke diabetes ta do lo ke ro la kene lo la lama for lo chara par ke la evam ke so by king fu ke so yo lai pen masa do ai pen mi ide plus kene la liver pangta ni erko ni li la chuche ko ke kene an ke chu bang kong o manon bang an si batai thoman an chu tu de amat ni li frank pen non bang ke ala yo pran to sta asap leng che son si je thek lo klar dak pen kachini jiaphan troxy 5v hini trop pho 5v troxy nerke palong humri ignon Veskar Benglong Hamren Rong Supi ka chathang klong Umtili Baptist Church ke damtang pharo Christian Kebra ingkoi rahinian ingkan amahang patheksi arnamakang hon kangjin sopen saru sarhang dolongsi pining aningkan surihini ra ingkoi rahini ke pleng puthot arni ke the centenary jubilee katalon matijonga chikloni phai kepen crazy arni pathik pen misen katalon ji aphan chisik chedang ponsi pangcheng ponlo Umtili Baptist Church Hamren Rong Supi hithi bari malong ka chathang klong piningan monduli ke artaninkan pharo plengsi monduli arlo ke ja anparta ronga sar do an pen chingri sar ningkarong ka chipi katalon ka pade jephan matijong ni phai ke pen crazy arni jong pen pathik ponlo Umtili Baptist Church pen ka chopha anparta tebok terayara do an sitame ahir juminang ke pidun pen arna manong kapathera pe jephan PKBA associate pastor anparta Centenary Jubilee Celebration Committee Convener Joy Singh Rong Hang Lapen Umtili Baptist Church Pastor Franklin Timunga Tumpen Hirangki Yathingno Lamthei Jai Play kan lo pini hareng lok missionary ke dot si adak dubomo si dak munduli elo hareng lok tum anta dolo suhut pini anian mangke mate pini ngani kanan mangke lage jubilee ni kan sini tum ni rong lo Asal dak benani penetup kesi kedang pilihan talap sangsi kesi kedang kam tum tempom lah. Asal anam hirjumeni tum long tedu. Temala ni kan paru kapeli lagi joy ki kali. Sungkrung pensi. Kalu ki hir dolo ke kroi hin sita pakai jah tum sita. Ni kan parong bong ke tumu langdam do pulete. Sangsi dolo sita anam kang honten pini ni tum ni kan paru ki ke. Tum mesian pen tum tijur long po. Matijong ni phai kep arni tili por phai sipen men ka chathap mate registration asai dengponji Labangso Centenary Jubilee Katalon Bible athepi ki humpon ke lug angdeng pipli angdeng so Christian kep hemphu ikangjin so aningkan kaprosarji lakado ko phan alang line phan ni toilu chethan chimum ponji arna malam ke than kimum ponji phan PKBA Mission Secretary Reverend John Timung lapen diphu ke ABC Sanpur chun bangbarim Reverend David Soning tia tumpensi Centenary Jubilee Katalona puthak klar dak vai dak pen thanmum ponje phan ingwai po Mundulia long munduli ningkan paru ke pleng a Jubilee Catalonia phan netum chisik pon tang masih labangso amelong la netum hobhar lu la pen area ke jatu pen munduli ke jatu takadu wetom phan jahang pensi Nilitum arnam nitum phan kang hon
abang so arni kaji hok pensi kata lon dia phat itu lon Desember ke April niar ni ke Hamren Ben Daniel Hi Karbiang Long Life Kedam tang mati jong ni phai sir kebar ni dai huri paklangso Baptist Church Langkhang Baptist Church apen Thebang Baptist Church tum chelangsi pre Christmas mate arni ke the kanghong katalon ningarong pen ke pachun pon Lason si pirthi adang akhai tinalong Christiana thorom kiri matuman hemphu Jisu Kristo pirthi nang kahache ji aphan hirjume ka chhang pon mate ning kang samari chu pirthi muni rajat do an akhai tin aphan ning karong abirta kime kiwan piji aphan pirthi hache ji te bok heblo kapacha thang ji aphan pura kedam tang mati jong ni phai sir ke bar ni ada por phai Chrisia por pen Thebang Baptist Church along peman pon bangso pre Christmas katalon pon along mai phu Langkhang Daihuri Paglangso Thebang Youth Department mate Robinson rong pipensi mai chapahem phupon na penalu hi kapachini pon kongchun bang Arun Teron pen kachini pon thu special number mate dun ke paklang pon dwar baguri gospel society atum pen parju pon bang solong alu himan men kachitong dun Daihuri arlo monduli nar kep apastor atu chitong du bapir the adang muni daman dakinang sama pulutangte Christmas lage Christmas hello ke thenai lo Christmas Christian dharma do phangan ke la bena part me Christian tum phan chot ko bali wanda pir the do boya khai da mana phan tame kenang sat pinong atheke Jesu Kristo malang le muni ra papen ka joge pansi da bangso Christmas itu hana kenang sat ke thenai bangela lo atheke alang le chupi bi hek pansi muni ra papen ka joge phan alang le banglo Matthew angdeng PC Angdeng so ingkoi raisi Miria so pirthe pahache ji lapen nangli laphan Jisu pusiamen irnangji pimalang lisi ame thangmuni ratuma phan appa phai he pen prijogji tu Bible angdeng en ponthusi speaker Robinson Rongpi Khotun Bible Institute Nihang Karbi Baptist Association mate assistant teacher pensi arna malam jumisen pre Christmas katalon pon alam than pon Thewang monduli long pre Christmas ni tum pini naina ni talon pon lo la peneli tum na so program ke pachun ji la ke ni tum pachun pon dak Thewang ayut tum pen la pen Langkhang yut tum pen la pen dahri pak langsu ayut tum pen tum church thom chingrum si la bangso ajai magni tum pini pachun pon lo la pen nili tum la bangso program ke pachun pon ji pu apha nili tum tangka hai ni tum hananga charab dundo nili tum long em Richard Tokbi la pen Rensing Rong Paratum, lapen teachers atum, lapen business atum, lapen Timothy Singh natum, alan itum nilitum phan, anam phanage matha dun pen nitum la bangso program aphan tangka hanan charap dun pen nilitum pachun ponlo. News report Karbiang Long Live Ang pinya da berta bangke lepas se kang tonik lo domithak me kardom